Bro kelgen el senden men şortingimi surap atau. Ayt. Yeni kaltıdan iyi kaçına, yeni çetin. Eva kötü. Çat var, mazza kılıp oturmuşlar. Bir böylelerdiler, gangira böyle. Kandaşlar lan ki? Gamaçlarınızlar çoyulup kirtil vayla jürasızlar mı? Fak! Fatak deyne, grupak ne? Erke. Haçan ben ziktak dedim. Kana maskan. Maskan kana. Maska yok. Men sıylabasan da eldi sıyla de. Елдерде эле маскасыз отурат го. Gangira bir bölüler takı olam da. Vay iki çetimge kol çağıp koyla. La üç çetim aldığınızlar da turağız yani. Eme, Bularga silerge yem yaman bolat. Men erterak çetim boğum da. Men bir iç bar toktadım ben çıkıyın alganıma. Ekön ne olur kesin. Gel bunu sevip koyunca. Her kim turayı verip. İşte evet kosak şu. Minege betke sevip otas, kolgo sebet mi? Kolgo? Bizde callavattıklar betkele sebep. Карасулуктар путка себебиз аны. Tunar bazarda жүрө берип пачашып кеткен да ошон үчүн. Эмне болуп атасыңар? Каралжалык менен жалбаттык бетиңерге себеп. İçip alбагын анан onu. Себет жөнүнө. Tuğanlar men kiçineke jetimmin. Bul çoğun jetim. Nark ortamcı jetim. No жаңы эле жетим болду десең а. Кол чаап койсоңуздар, үкөлөрүм менен. Бар балгы. İşinizlerге ийгилик. Санжар Бердибеков. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Sizler bilen bizlerdi jolukturgan Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun, çeksiz şükürler bolsun. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Bar bolуңуздар. Uçuraşkanıma qarap mına gangirbaşman olup kalıptır деп атасыңар, ha? Köpten beri mınдай sahnaga çıkmay titreyip var jerim. Sizlerdi görüp sürdü otam mı, ha? Talant geldi, talant gelçi verip kam. Talant bir kol çağıp koyuңuzдарчы. Gel. Talant kam, mına kiçinekeyinde gelip kudul bolam dep, bul bala özü profesional bala. Kamaz dele ayday beret, kamazın toktatıp koyup darvuz dele sata beret, darvuzu tükönse onu Mamakeyevke varıp kansıda öyle. Kamaz menen ketip atam aka. Kayakka desem, Şamal sayga var darvuz жүктөп келем. Anan desem, anan gelip aka nemeye gelip verseniz, bir 3000 somga gelip veresiniz mi? Mamakeyevke konsert koyayın dedim hele. Ya Tınar akang men Gülcigit çakırbaysın, alar kımbat kelet da. Mençi desem, hem siz sal gangir başıraksız gele veresiniz dedi. Şulardan beri tenk tuşlam ağa. Talantıga malades. Mına konsert деген ушундай болот. Konsertти мындай номурларың, аткарган интермедияларың менден өткөн эле гангирбаш сеники делечи. Элге жаккан үчүн эл келип атат да. Şu gangirbaштардыкына барып коелду. Мына Тынарың менен деле Гүлжигиттин калпенин. Чисти gangirbaштар ашылар.
Mega gelme ey maçkıma desin. Dağıyda beyçey deme. Talant kanattan ötüp durayım ben. Mына концертіңе тоқтатпауына жақсы эле кетип атып мага окшоп анан токтоп коет экен кирапчы. Дәл сууланышың керек да. Ичпешиң керек. İçtin öldüm. Aynı kaladın. Her yerde. Sen? Meni o el oşoğa görünüp alıp da gangire öyle çıkıp bir belelerde oynay berişken bunu. Azыр эми чыгып алып той бойго чыгып серьезный сүйлөнсө муну гангир башым өзүнчө серьезный болду эле. Айтчы жана гангирап деген сөзүңү деп. Майлы да мага деле баары бир да урдуруп таштай берем. Ошол эми жакшылык болсун. Азыр мына акаң ичпей калган. Гангирабай калган азырчы. Кээде кармап калат бирок, этият болуп сүйлөгөндөчү. Тынар сендей эле кичинекейиндечи. Тынар бүт эле шортиги бар болчу кыпкызылчы. Азыр үйүнө барсаң, жык кастешин яман кийимге зар болгон экен да. Hazır ele geçe ulak ağır var, ulaktan yemek gel aytım. Ananı gelip duruyor, var çoğu bunlar ya Sancar. Anan giyme gel bunlar kurtkan alıp giyip geldin. Bulçu, ulakçı oluşunda yolu var. Ulakçı olamda birincisinde gangire beyemini barı olgan. Yarım ulakçılar beyeni kup. Yarım ulakçılar ulaktı kup. Tınar beyesine murun çırkap düşe kalıp. Kırga varıp oturup alıyor. Atı beyesi ökö birbirine. Olgan ayta verem. Nesi kaldı deysin. Men жана аяктан сурап аткан сенден сураган айттым го. Санжар канча ырдайсың, сүйлөйсүңбү десем, жок, мага 3000 гана берет экен, сүйлөбөйм деп аттың эле го. Аны мен анай айттым кичине оналарга канча берип атасың сен? Алардын акчасы көп экен деди. Сиз эми эптеп нары бери кылып жүрөсүз. Bir bela kılıp 5000 kılıp verem dedin ha kara. Ana ne intet mağa Sancar aka dedi. Onu Gülcigit aka men Tınar akaga da kişine berip koyayım. Oğlum ne? Kapı olboyu giyin anday bunday. Berme dedi. Tınar'ın bir toyga 25 binge çıkadı. Men 25 binde bürök aytayınca taң kalıp karaydı benim deyip. Sen bir jerin orup aytap. Ne öyle oldu sana degensin. Bunun şıltası var eken. Köz banyaga barıp kılazdı. Çalıp kaladı anam bu Tınar'ın bu adatı var dardanmaydı. Alo, hayırga? Bürgöndü? 50 binece. Desem ben o men 50 binge çıkasın be. Men maşınam çoğun da geçedim. Onun istoriyasını ayttı işte. Olden para vergilem. Ne? Жоқ. Жоқ, мына келген ел сенден менің шортигімді сұрап атау. Айтып қойын дедім да баяғындай. Eski gündөрдү эстеп көргөндөр бар экен раза күлүштү. Men просто мен таң калам да мына кызыл шорттук менен эле жүрүп ушунча ар түрдүү костюмду кийип чыгып берет. Менде бир экөөчү эле бар өзүчү. Türlü var ya, cıltıldak, mıltıldak. Oşa yetişmegesi benim kadınlardım giyimi giye başladı. Olarla türlerin çoğuluklarını ilip koysan gerek onu çattı ya. Yaman bu, ben özü tağım buladı da tuğamız. Yeni uyumdakiler ben mağarağın uşu kattaşadı.
Neme Sancar Kırgızca söz var go. Eçe berge ketти eskisi mağa kaldı etke eskisi sağa. Сағы мага батпайт дагы да чоң келип. Sen oranın jatasın. Төшөң аз. Мен просто мен башка нерсеге неме айтпай ателим, просто шортек ашчы болуп кетти да. Шартың нормально, ошону бекитип коюш. Киргизияда жатса керек о дагы деле. Меж бурачым ал шортек талант экенге эки көйнөк чыгат анча кыска болгону менен. Я мен көп кызыкпайт элем, ушу талант эле эсиме сала берет эле да. Баягы шортиги эмне болду экен анан. Санжар, мен сени жакшы билчү элем да. Жана кыздын сыр төркүнгө малын дейт го. Анан муну элди көрүп алып, талантка 3,5 бересиң деп айтпаган 3,000 аласың болду. Ал. Бензинге жетсе болду да. Талантыкам ошол эми. Мына келечекте айтат элем сени, Тынар акаңдай болосуң Куда кааласа деп. Тынар акаң башкадайсың. Өзү мен эле калдым өзү. Әділі еркілер жөнлі ертіп жүре бәсі. Рәз ақша таласына керек концерт бүкеннен кейін. Мойдылы бәкелі. Ноға бәлі олды ма үшін тәреді. Мындай. Сөздің қысқасы мындай. Уақыт бүгін шыққылады. Бүгін таланты концерті. Өзі екең елдің көзінше аябай ақылды болып көрінді осыңар. Жоқ аяқта кәңгір әуелі бір бәлілерді айтты ağzымызға. 300 сом ақшаны 20 сомнан қылып алдына читап қойсаңар, екі бір жұма санайды көз. Ой, мен 60 сомнан кейін адашып кетем ол. Мен айтқандай елі да. Амыло Тынарға бір ай ақша қарматпай қолына бір 100 сомдықтан еліні өргілегілі ийлап санайды. Мен 56-дан кейін қаншалы, 57. Неме, жаңағы сен айтқан шығарманы мен де оқып келем да. Санчо, кейде жазып қалып келем ғой мындай ырларды. Жазам, мындай айтам. Жазып, ошол шығармалардан. Барпалық ұлттың жердеші болам мен. Жоқ, негізі барпалық ұлттың жердеші мен болам. Мен сәл мындай Гүлжігіт қожа жаштың жерде. Олаққа Тынар менен Гүлжігіт айтышып кеттірді. Бәлі анан кейін Гүлжігіттің баяғы чычалап кеткен бе. Сен сузағыңан кім шыққан дептір. Десе бұл айттыр барпалық барпы деген шыққан. Сенің ақсыңан кім шыққан десе қожа жаш дептір. Бұл айтатымыш. Қожа жашың кәңгір башты дейді. Bir echkini quvalab etmiş, odan toğasa kirib. Qo'shnasini echkisini surasa berib turmoqda deydi. Al keladi aslında. Onun chiqib olmasala. Gördün mü sen de? Ne devatat bular deb. Qanday? Ne devatır? Atırı jitiri deb. Qarasın bunday. Bunday qiladi. Janaqa жазып жүрген ырылған bir куплет оқсын, а? Тынар менен талант турду таңгамал тултуңдап. Айласы кетти бүгүн концерт бар эле деп. Концертке баргычак bir курсакты тойгузуп алалы деп эшикке чыкты өкө бултуңдап. Не кылышын билбей айлананы караса, тооктордун күйөөсү жүрөт короз туйтуңдап. Өкө кууп жөнөдү тамдайландырып, куу атат, акыр өкө жетпей суй жыгылды мылтыңдап. Колум эле кармайды, коронавирус болмой. Анан кийин акыры жетпей тооктордун күйөөсүнө өкө таш менен тооктордун күйөөсүн бир урду эле, тооктун күйөөсү жыгылды тук кетип. Өкө планды курду. Ит талады дейбиз деп планды курду. Болду. Жалурагы жашылданды. Талант кел.
биз буга чейин жана Санжар мен сахнага чыкканда Санжар келе мен жана айтып өттүм. Ушул сахнада Санжарбай экеңин, менин, таланттын ушул 5 жигит тап келип Рахман агайыбыз шоубузду кесип, Эрнисмен Рүспекчи. Иә. Эрнисмен. Улар анча деле. эми ошол 5 жигит алып келип шоубузду кести эле. Ошондон бери колубуздан келишинче кызмат кылып жүрөбүз. Кимибиз кандай чыгармачылыкка ийгиликке жетишип атабыз, кандай күлкү тартылып атабыз, кандай ыр тартылып атабыз. Аны эми элдер калың эл сиздер билесиздер. Ошол 21 жылдан бери колубуздан келишинче аракет кылып, жалган жашты топтоп, аяктан бияктан чогултуп, уруп, эптеп акчаңыздарды алып атабыз. Мен анча деле алган жокмун. Так что Ука сага жугумдуу болсун. Бар бол. Аман бол укам, а? Ишине ийгилик болсун. Рахмат. Тәтил бол. Рахмат тугандар. Рахмат. Кол чапкандардын колуна гүл чыксын. Чаппагандардыкына жүн чыксын деп илгери. Şu men mine kılayım, şu okşondur ele gele öğret men oyumaç. Bir jakşırak nerse söyleyin desem, nereye gelip, ayt. Deyip durma.